Dugo vremena sam imao osjećaj da nešto nije u redu sa mojim životom. Mnogi su mi govorili da sam pod uticajem crne magije, ali sam to prihvatao sa dozom nepovjerenja. Ipak, u pokušaju da riješim problem, obraćao sam se raznim ljudima koji su tvrdili da mogu pomoći, ali se ništa nije mijenjalo. Jednog dana sam slučajno naišao na emisiju u kojoj je Šeherezada govorila o crnoj magiji i osjetio sam snažan impuls da joj se javim. Poslao sam poruku na broj koji je bio naveden i vrlo brzo dobio odgovor. Rekla mi je da sam zaista pod uticajem crne magije koja je, prema njenim riječima, bačena prije otprilike 8 godina, što se potpuno poklapalo s periodom kada su moji problemi i počeli. Šeherezada mi je jasno objasnila šta je potrebno da ja uradim, dok je ona paralelno radila svoj dio. Nakon završetka procesa, osjetio sam nevjerovatno olakšanje. Kao da mi se razbistrilo u glavi, nestala je neka unutrašnja težina koju sam godinama nosio. Ljudi su počeli drugačije da reaguju na mene, prirodnije i otvorenije. U poslu su počele da se pojavljuju nove prilike, često potpuno neočekivano. Prvi put nakon dugo vremena imam osjećaj da sam ponovo u kontroli svog života. Izuzetno sam zahvalan Šeherezadi jer mi je kroz svoj rad pokazala da je uzrok mojih problema bio stvaran i što je najvažnije uspjela je da ga u potpunosti otkloni. Hvala vam puno Šeherezada. Vi ste jedno veliko srce. Hvala vam puno. Nema na čemu, i vi ste vrlo dragi. Hvala vam. Treće je prelepo. Svi me pitaju ko mi je kupio. Zaista ste me obradovali. Vidovita Šeherezada. Jedini svetski priznat orijentalni beli mag na ovim prostorima. Posjetite zvanični sajt vidovitašeherezada.net.